Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok setia tertawa kalau na Imron mun mulai nalaku nang berantawan mun malam ala ko apa mai jorni reng bareng cek kalau pai sebelum nyongok video nah cek kalau pai like comment subscribe share semak guys lah berproma gunde ya mai jorni reng bareng ya gitu usaha naik tangker ya. Yo ya guys, ada pak lagi guys ke kosnya Imron. Mak lecen guys. Kita worok lagi. Nyak sebab ya guys, cara kerja. Di kamar Imron. Ya kamar guys, ya berkagan guys. Cara kerja ya tempat guys kamar guys. Ya. Asyik nak kanan. Keng sain jenderan bah di koran ya. Yang boleh na transparan deh guys, kan itu tutup di koran. Cuma apaan? Ya kelambinnya tadi lemari guys. Cara kelacer, menakan perantauan jadi juga. Coba tengok siapa nih? Atas nakan. Berkesan ya guys, kena subuh kan buku apa deh ayam ukup teknis ya aku ajam berarti ya. Kena sebutin HP remote ya remote apa deh udah seru deh pecah api guys ada orang ya aku enggak kan Atenten gini nak kan, lo kena so embodin ya, so reksonan, lu nyoba reksonan tu kaki, nyoba reksonan aku, tahu terus buka guys, gue nyoba, rokok nggak ada ya, iya man, yang beri dia betul ya, betul ya suruh dia. Tengok dulu mah. Isi gade guys. Nih bro. Cara ada mak Imron kan. Nyawa di jeding paling guys. Mau? Beri jeding guys ya kasar guys. Coba nyoba kamera dulu. Pengiram kameran dulu guys. Main apa ya? Main berapa ya? benar. Iya ya itu yang jeding. Kayak tabu. Bener malah kau nak. Apa? Injak nyaman injak dia rakon. Cuma irbloi kasih lah. Iya ngok teh peran berbubu nih teh. Allah ya buku anu ya. Dokter kan dia ya. Berarti dokter kok. Dokter aja. Berapa wajarnya nak? 2 juta. Tak nyaman deh. Kosnya berapa aja udah sih. Iya sir ya. Tenggun tak dapat jelap lah. Iya, misalnya melebur jenderan jiwen deh. Hari anu teh bening ya. Kerel di luar. Bo, kau terus harah. Tak nyaman deh, murid cewek deh. Ba. Asenten bermak kena serik sonaro embo di nuwe. Yunda male badan male taruh masa lucu ancar. Coba yuk ibu sona ya. Mang lobo. Buah aku tak lebur. Bener melakukan wan. Di rumah deh. Iya nyamanan beun gitu. Berapa gajian ben? 15 pun teh. Ayo beun gitu. Lagu apa? Iya biasa deh. Nung perantauan ngepi segala kali. Senyaman udah. Iya lah kak. Amin game ben. Coba teh. Main game ya? Iya. Kemarin mendakan tuh.
Bagi mabar ya. Grabe kay ko na aja duan tro tawur mun ako. Iya yang tenang. Udah. Apa lu ayan? Enggak, main anu ya. Yang kelas kuat. Namanya NFM benar. Ya. Tabu lah HP Apa? Lalak kalau nyasin man. lah. Tani beli ada. Ada labang mo tabu. Tabu aja. Ada labang na. Tak tahu. Coba cuma kirim tu dulu. Ada berapa bulan yang nak? Hah? Ada berapa bulan yang nak? Nah, setahun. Mulai telasan kok. Nyaman minyak rombrong ni kan? Ya, alhamdulillah nih sekarang nih ruah deh. Mas Ojo. Betul Makassar. Makasih lu. Pandi kan cuma Makassar. Sawa. Akhir apa? Ayo. Itu masa di sawah. Pun bau. Coba. Mun ketuki tahu kan. Tak putih beres lu. Ni anan hadir wa. Oh, kita kok. Iya, Ngepring ngoro. Pas anan itu boleh. Iya. Anu Sabar ada lah. mah. Siapa jangan orang. Awi, ada mah. Ata nimba cewek kita tahu bahasa Indonesia. Tahu dah dulu pun. Tahu sekolah apa tak tahu ni. Abid yang nak belum. Pati ini ngaki ya. Iya. Jadi mana main kira-kira le. Toh ketok kan di situ gue. Mas Ojo. Tahu deh jeb jelakannya. Mas Ojo. Dek penting gue ya. Mas Ojo. Ah ya. Ketok headset cuma. Kenop. Iya. Mau. Tak kira dingin ngaki je pun. Pati. Jadi mudah main ini orang orang. Mau. Kenop tuh. No. Boh, stete gedeng. Boh. Wan, naik ketok kan. Orang api jaring kok. Wan musuh wan. Iya. Ina. Wan musuh wan. Astagfirullahaladzim wan. Kau dah aja. Kajangin. Dorot. Angin sendiri cuma jago headset. Kancam rock game kan. Para master kok teh. Kancam rock game kan. Dengar Rio main game dah. Ini orang orang. Para Dia master boleh ketemu siapa wan. benar. Cuma pakai cewek ni telepon itu orang. Ini je. Ada lah. Aduh. Kau dah aja awan. Kajangin kok. Aduh. Batal ya wan. Terus mati. Palang wan. Tak tahu. Ada lah headset lah dia remuk Dorot lah. boleh kan. Terus apa aja ni kok? Kau ada cari bila. Kedua lah bro. Matawan bentawar kenderewan. Berempat. Boleh kipas lah teh. Yang udah saya boleh je. Kipas mini ruang. Ai baik kepai. Ta. Sabar, bodoh nak aja main game. Aroko benuan. Dia rokok ben gade, menjan betul Surya. Surya teh. Surya. Yang ngono.
Buka alat deh. Budak angri. Iya Surya ya. Mah, Mana sih Surya lo kok. iya ngambong bae kok. Ngambong le nyaman tuh ya. Kita sik-sik di gade kan. Kata ada, bikin nggak ada onju. Iya nyaman. Iya Wan ya. Apa? Ayo rokok dari Madura ya Wan. Bun berapa bulan lagi nak? Oleh 2 bulan lagi ngarah. Ya. Kade streso dia. Tisan pun tak ada. Ada gitu. Ada deh. Buka alat geng. Budak ang ya. Cek iya. Pak. Tentang bola Wan sudah nawan. Iya teh kalau ada terus tahu di ngapa di kelakuan ben malam. Iri lawan lihat mandi pajang Main game. main game. Iya nih. mereka janji ya jepi ya. Tadi ini semanis dari rumah. Kopi wah. Aku ngomong kopi nih. Iya. Aja ya. Ngontrak kono nak, sing boleh kopi. Aman ya. Iya. Macar kalau kacau dia tadi lemari. Lemari ketoro teh wah ya tas wah. Ada gelampi ya car belajar wah pergi sembak gua. Ada yang udah anu. Ada yang udah asing. Ini Berapa? sama CD. Ya. Gue kata tenaga cara anco ring bini. Bahaya. Ya embody ini ya. Lagi nak Citra. Tarang rekom lewan. berapa? 40 dulu 500. Oh. Pak mun suruh embody pun gelar pun gade. Sun boleh biluan. Tak tahu itu ya mau gitu. Tahu tak yang terus yang gitu tak tahun baru lagi. Ada libur kok. Pada teh. Yang nyaman lah. Ada pun deh. Majar kosan. Bau tangawan. Ini masa teh. Jinjal kok, jinjal kan tahu deh. Majer man. Muda sebulan man. Berapa sebulan? 500 betul ekor 500. Ku, Yang apa tahu deh. tak ada nyaman deh. Ini kan dalam. Makan ke siapa makan dolem boy. Makan luar, makan ada. Jinjal, beli TV, beli rumah. Ingat, cari kita. Wah, makan dolem boy. Akan dalam jepit. Wes tanah berapa? Telok, Cewek kopi. tong bini. Aja lah. Ki hur terdas so. Ini ngobrol. Tak ini. Mahal pun mendia bini. Pak, kurang di aja. Ngari kos na ban man. Hari raju deh. Luas deh salah berasin lah. Jedeng iya wan. Kebolong ah. Tahi. Mending kok usaha antri deh mandi deh. Majer wan. Major muna tayo pun. 2,000 yang muna tayo major. Tuh. Sempet teh di kota ko so isi usong ko untung. Berarti telok rame kri kun man. Iya. So saya dungan sa lemari kun sempet. Berapa kan bulan man? Narang deh. Alay dum na apa? Berde sa kosong. Ita edum din na ko. Ba, la nyaman jalan deh bukos deh. Biar apa? Biar apa? Siya kayak yang main game nyaman juga bentar pun ba. Wah, anu teh, apro. Ngepush kok, ngepush CS. Para master ta kemarin do ada lah. Dalam mah headset lawan. Torot lah. Kayak bentar lagi di ngaki kan. Ada lawan. Torot boleh boleh. Andi PC kok teh. Ya, wah, kalau di PC Ada. belum bejira juga.
Ada dia yang dompet saya perempuan. Ji teh biru teh. Ya, 1000. Iya 1000 coba beli. Pak, biru. Ya. Lumayan, Wan. Ya deh pun luas teh beli lemari. Dia udah ajar belajar sembako teh. Manan beli lemari Wan gua habis ya. Nyaman bah bini. Banyak nyari yang turun deh. Tak gereng deh. Kopi deh. Mandi, iya mandi sungguh presiden menjadi gini. Tapi mengatur ke Allah Wan. Tak tegur, enggak labang, enggak cuma kunci. Iya Wan. Nyaman sudah. Iya. Jadi tidak boleh ya sama kade deh. Pogun setia rokok Suryawan. Pak Bu Pak Allah. Kok kade yang bisa dos kok di merot tas rugi cari ya. Tidak memang ini aja. Materi kade. Kok melemengi Wan. Melemengi ngenom Wan. Ya. Ku, nyok teh. Tak boleh ya. Boleh berapa kan? Boleh dos kok. Surprise. Pasal sebolo kan. Kan berapa lah? Keren mak. Ke telok pres. Saya boleh surprise bentar. Sedos. Pas tak mah dia dari kade kan. Baca area Cik area anu Wan. si om Bu Pak Allah teh. Budak angreng kan yang desok kok. Iya deh, warna berbreak sebenarnya. Iya. Buang headset dewas mula ngaji ya. Iya yang Iya, ngecek. headset ya. Udah rumah biwan lawan. Ya. Headset ya. Ya, anu boleh aja rusak dilarang aja. Buang kemarin minggu kare, mendek gak beli. Minggu tak ini ngaki Headset mana. Bluetooth aja. Are, saya kocak headset Bluetooth utuh rewan. Iya bulu tak or, Iya. bulu na tak or. Ya, alap kelip, cok. Bade pun di mana dalam bunda mo. Kemberempun ya ale. Larang aja. Ya. Yang sebuah kuping ya. Mak daerah deh. Oh, kedap kedip cuy. Nang gonang ya. Kening jam ko imarin. Wow, jadi ya ben pas dari lamba wan lalu aku ngincem loloan. Ini mah ngasak kumrol. Kok anu deh gaji. Tak tahu deh kian be ni deh kok tak ko jadi kosen. Ya kan luar. Mama dia saja tu kok. Akibat anu re mari boleh gere ikut macam berapa. Ya. Iko bolong kos na. Mage kebolong je ini ngerap ya. Habis suara ni mana? Jadi bulan, Keluar jauh ben suara. bulan ngakak. Berempuk kos menerima turun ke Bandung. Larang deh, Berapa? 600. Ku. Dia kan duduk lagi apa teh? Gaya juta. Iya, po dan ben singakan na. Kok betah mengakan sehari berapa? 2 kali. 6 kali. Kubur mana ya un makul. Lu gedeng ya mengakan gedeng, mengakan gedeng. Kayak aku sudah bawa toan ben. Oleh rokok kade kok. Iya gila kan kok. Karena kalau ke Ben mon ngeba iya wan geng mon labeng mon ben alko ri mon lebek bagabek tepekar wa iya tuling enom dia. Itu kok norok sawa anu no. Iya takut ben Norok sa nyabri ba. Abang Irmas. ting mulai ben takut ano takut lekah depak lah gua ambulan tuh ben san. Kade. Ada kade wan sing ben singkat bener wan. Apa? Kades desok. Se.
Bersingkat Iya. terus. Ari kok rawan anak muda dosa kan. Ada kok ngaji kapi. Iya deh, ada muda. Berapa? 5.000. Kita nak anak muda kok je teh. Iya, anak-anak yang penting dia. Se. Iya, penting ngokos. Ngomong kau ini kok ya. Ai dulu. Cari gila tak ini ngaki kan. Kok lah ngepush CS ya? Saya akan main game nyaut kok aja cak. Kok dia emang gedung main deh? Gedung main kok kosong lah kan? Kok yang cermat pas berdiri yang nelpon dari rumah. Menjawabnya nelpon bener rumah. Siapa gitu? Tak reject. Enggak, jangan aktif rumah. Rumah dia mah kelahiran deh. Iya ada iri nawan tu lah. Tadi lumarin nawan. Dia mau menurut menahan perantauan. Iya ada rem ya. Dia jarang lah jauh dari reng tua dia. Iya nyasa di kan lagu ruah. Masak sendiri di rumah. Cuci baju sendiri. Nisbat ya. Nispa deh. Hajan batin tanggal tua. Ntar meli rokok. Meli aing butolan 500 ru. Iya menang matura 500 deh. Yang kena 2.000. Lah bosang len telopon merengakan minum main jedeng lah deh. Penting tak beleten. Iya lah jatuh menahan perantauan deh. Iya. Ikan kun mau jangkring tu baru nyaman sih mereka tak kepikiran deh. Cuma beliau melas. Ikan noreng ruwa kan nyaman Imron lah laku Iya. nang laku Jualan orang kun nyaman. Saya nyaman daripada ngoreng. Tak tahu lah aku na alat jilat. Ya kok kandil nyoba. Mari men bab tepeke nginom. Iya betul deh. Inja kok aing beda. Ibu kok. Ibu kok beda ri lah kan. Bu ni apa ada tahu gelar itu deh. Penyot ben men tak bulaang ben maren je. Men lebek tepeke je tahan. Ngopos banyak deh. Ki kuno solat lah. Sadurhab ben. Ngopos banyak. Bau ni ya. Bulaang ya. Wah beneran deh pak alat deh. Kok men rokok rewan stok benyawan. Karena hidup butuh inspirasi wan, bukan halusinasi wan. Daya. Berguna iya lah bangun malam tak keluaran. Keluar ada emat eh. Engkau menandi besero eman sewar keluar. Pak bini ya? Tahu dia mikir bini melulu. Iya nih. Besero le tak ada di rokok mereka mana bini nyaman. Tinggal lah deh mana perantauan deh keluar ngegi dan orang deh. Iya deh. Bini jawar keluar deh. Kita bawa serah bergaulan lu gitu. Jaga anak deh. Dan pepatah ru mengatakan lagu ni jalan kenang ni. Iya. Jadi apa dia gundu bulan pada Bandung? Sok kore ano Lah ajar ama we. kok keramat sih. Berapa rokok somplung dia kan? Berapa? Belum bolo. SKD. Hah? Jadi membeda Surya SKD. Iya kok riberin rokok tanggal 2 ruang. PC ko karele ibu. Mele rokok, beli rokok batangan yan ko. Hah. 5,000 let tunggun deh. Beri somblong ah. Seladi ki beri sombrong na. Kalangkong yan ko. Nyulag di geng teh.
Jore kok. Lemai buta arep ke ora. Tak tahu ni mau lemai bure. Guru tengah. Ipol na jadi. Iya deh. Upang. Ada kok kibur sih kirim rokok boleh re. Iya kay kon mon beda tekancan benda nak tu dibuang bungkus kaden jadi todus lah. Jadi mah ikala todus deh. Tak bengal mau masuk ke piwo ko sa teh. Ada tetep ke benar. Pegau. Nginom teh, paing mah. Yo yang kopi yo ya. Halo bang. Ya enggak. Kan kau melebak tepak ke, tujuh nginom saja kan. Tak iya tak kau norok. Oh iya. Ada betul ya. Apa? Ya. Kok aja lah. Penyot. Ya enggak ikade kok mati bang kok mati di kade. Ya bungkus ya. Eksekutif dia buang dia. Mana beka? Iya kok. Kok melire iya wan beden rewan belum terus tawan. Maaf bang, lagi buat konten. Ya, beden ah. Beden rajo. Jadi aku ngari ya. Udah kan ya. Ya, Marah aja nedus teh. cari ya. Headset punya, nah boleh orang lain pasti headset kapi. Ini mau. Cari spektakuler ya. Ada makan 10.000. 5. Ada ya? 1.000 je bitong nalo berempat lo. Iya deh. Oh, Ku. Cik bunyaan ni saya buat teh. Ku. bisa mana main game rawan step pro teh gede. Ku headset kapi ya. Ya lepas pokok bi benda rom. Boleh teh. Sambil naman bahagan cebol game teh. Jadi kau dah nak cerocon ya. Kau taruh kakus na bukan. Jadi mocon. Iya. Oh, cen lo kan. Mocon teh. Reset teh. Di kau bukan 10.000 deh. Oke kita tabu boleh deh. Kejadi nggak boleh deh. Iya. Aku deh. Tuh. Karena orangnya gitu ding guys. Boleh, boleh. Oh, kau mau lihat dulu teh? Boleh boleh. Iya mau lihat ini lebih boleh malam lah teh. Oh iya lawan ya. Iya, rakong teh. Iya. Kok mau lihat dulu ah? Iya nane. Ingat aru lah guys. Karena kok na imron mon malam guys. Kuh. Oh menyasa coba di sini guys. Boh. Bodoh Evin ya. Nyaman udah tekor. Mang lo tak keluaran lo. Mang lo game roll saya kebahain lo. Bodoh Evin ya Evin ke bolong. Cik nyaman na rokok sana. Serah ada muda. Hasil mulai hobi. Nggak ada guys, kalau kau nimbrong guys, malam malam laku.